Республикра бурнаганзине шмели шывба тивиштермели да шуртерден тазамар шыва юхтарза дымалы хужалаға малашне еплеп бұқса тарасыне зүтсеяврыш. Варнар, шербю, канаш, уладыр дыргізінде вғыт иртнежеммен шыв үйдеві шевишлен зех пырать, шыв біргізіне шетме палыртна. Шак телевбек ысларан ал 7 миллион тенге бұқсағы варны. Кыжалге ага уйхин пырымыжычень муниципалы тұрықсен палыртны шыва объект жезіне патшалық пұрлығын жұтне кердезеже вешлеме ғушы. Республика бұштығы Олег Николаев канашлура. Шагыштене бұрныштазан тень парлеге финанс хадрезінбе узугурза шинзіне паға таза жылба тевештерме бұлаттеравыл. Канашлура егибіне шерімбелікмеші учень, тада егибінге выдырмеші учень шыва тазатмалы сооруженезен строительствен концепциям проект жебеде балашреш. Шак концепции ESG технологии зимбе узугурма майбарать. Вазине пурнуча гертме буштазан чувашкень, экология телешинчень онышта регионзен шутне тюрих керет. Шил проблеме по перенятию округа тоже бурвал. Щензем кедеще шил кедесе, мжензин шиван пахалге ябухра периметра. Шак подрельбе шимуша окрузенде шил панагущен, и першанат пар периметра качал трохне жеси. Кыжалдан бушлаза егибіне шерімза күрміші учень, шыв проект жезіне вумбелек объект вали қадырлеме тәллевлартно. Вазине бұрнышлама олды миллиард тенгене яғын керлі. Иккемеш пусковой комплекс падем ялзенде, вуниге ялда хадер. Шак порохсене малданах, хурза малдана хуны булны порохсене. Но хашпар шәне урамзенде, тада паджак ялзенде паянки гуна, шак шыв порохзене хурза алгерейменға. Падыр ел шоморжы комсомольский дырыхезенже ушканлы жив бұрыхезене дума балыртны. Ку херықса күрбенетла жынна таза жылба тевештерме майбары. Республика Гларым Валерий, Регина Кубайкина, Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев.